Watinda ata muthikisia vonthe vala watindela nina hawi kwatiwa kanani watindanesa ni kutochandani wa kilungu cha dhuva wa mukamba dhini wakamemeka ka Adhiani FM nyeni tawa McDonald wa Mathio na dhini wa kilungu kitu cha dhuva wa mukamba mono tuithi watu inene kwa uliku kumanya umo wa mukamba kithio cha mukamba mutuo wa mukamba vala tuwe ithieta kamba na vala tuelekele nikenda kuthehegwa kwa uliku twina mweni dhini wa studio situ vandhini wa mitambo ya Adhiani FM wala hukwambia na utuelesia masitu make au miteva na eka ata na ndana mbao munengelelia mwanya muthikisia ukithiwa na ikulio yiukonia dhuva witu ithieta kamba dhuva wa kumukisia tawe mukamba ukithwa janda welea njombeange kukonia mukamba no au miteva eva kwa oyu na elekeleva na undume utumani mukuveka na SMS kwisela nambani yitu studio ni si Adhiani FM ilani inya ile kenda ile no wandike SMS mukisia usumi utumani mukuve oyu utumana nambani ya inya ile kenda ile katika kwa tiani ya kwisela mtandao ni witu wa Facebook Adhiani FM iPhone wasi witu vinya witu mtandao witu wa X ni @Adhiani FM kanende mukisia ukeria no kwa tiani na mweni ulatina kendri wa studio ula otuendea kwitho itunengelelia namba ya simu ndokeria wetha na ikulio no mukwa tiani mukisia na kuthewa ikulio yaku nzioke itina vanini nikira mweni witu atutavie masito make au metava na ekata ane muvea McDonald masito makwa ni Bishop Dr. Gerans Wamanzi umo wakwa ni Kitui paluveta wa Kauma Kauma ye Matinyani sub county nanye ni mukitondo mutangi mwewa uwane yes na nzuko ya nzauni kwa ni mukamba kabisa waweta mbaisi kutukanganio waze we mukitondo ni mukitondo mundu wale kwetho wazi mbaisi yana ziyake itatu mbai ila usuwo mbeya ila ithe yakuwa umie ni yomba yaku yes na mbai ila usuwo umie ulosia ithe yaku niyo witawasi awe nzuko na mbai ila inyakuwa umie we mwebwa yes nunu mbai ni itatu yo mauno ya ithe yaku oya lakini pe akamokie ula watu iwe no mau tiwa mutie ni ata na akiola twaitwe ni ithe yaku mutie ni ata nondo yu ula twaitwe no mau no so ula twaitwe no mau no so waku na aina mbaila wa umete na kwipo wenzuko mbai zo umete wana na ni nzuko ya anzauni yuwambia namba yaku jaze ni mukitondo kalimbai ya keli ni ya inyaku ni mwewa mouane yes kuyu kwa susu kula mwaitu umete na ite kwa sene ni kwa naimewa na kunita wa mwewa ngita ango usu wangalikwa su naimewa ambita mwe power na kuni kweni ni mwebwa alafu yu kwa susu ulose ite nau ni nzuko ni nzuko ya anzauni karibu tena sana dhiri wa mitambo eno ya Adhiani FM ondona umanyiria kana na manyiri muthikisi nyeni tawa McDonald wa Mathio watu ya umetava nyeni umeta kauma na ni Bishop nenda ukulia wika hata makanisa ma Global Enlighteners yes makanisa ma Global Enlighteners niye mwambisi na tuina branches yo kwingi atuende na ubundi si atabania nundu besi ndo sithi tesi wetwa makanisani lai na mbingi iseli tekwe kwa ketha sikwe nundu pata wangai wambe makidona niwe ewe na mundu vata wambe wangai niwe ewe na mundu nundu kielelo changa ikumba mundu ngai ndomba mundu athietune na ngai ndomba mundu eke maundu make ohomba mundu eanise kwenda kwa ngai otolo ndwandikitwe ni Adhiani weke kwenda kwako upe kila chatumizu Adhiani eko manda bala wae very true na you qualification isu ya emakuyania utwika useless you kila chatumizu ya mundu atwika ndeva tambe wa ngai ni kwema kuyanisa kwenda kwa ngai ngaila wokie kumba kuunzi kuti ko wekala ngai kala kwake tuni
ku okite kwika kindu ita investment. Good. Yeah. Na nundu ni weki investment omba nthi na cio kila kinthi ni wacho. Ni wendie manager wa investment. Na asisiethia onaka etia laika my manage investment yake. Na chicho cha tumizo omba mundu. Oh yeah. Niketha a manage kila ngai wombie. Yu mundu aite kwithia a manager wa creation ila ngai wombie ko. Na hicho kitumi wanengi wo kumu asumbike nthi. Yeah. Nisia ya na musia kithekani na makuyu maokangani. Yeah. Si ndu sio nthi ngai wombie si kunthi si ungu wa mundu. Yeah. Na yu mundu nake ae maigwana na ngai. Yeah. Yu osa scenario isu manager matekuigwana na director. Na director ya. Kienda hata kiu. Yu company uzine kiyo unga. Manager matekuigwana na chairman. Kienda hata. Magidona. Yu kotwika we yu pauti ya mundu baya ae indo siaku. Asubia musi waku na muiko igwana. Kukwethi hata. Yeah. Yu munthi ngainda manthi do mandalo mauthi etune. Mandalo matono kwatiania. Makaigwana. Makasubia nthi. Makasubia kila ngai wombie. Niketha mwiso maithi etune. Media ni matethete wala ngai wenda matethie. Asante muno Bishop. Tendeni wa kilungu cha Thuva wa Mukamba. Tenda kumanya Mukamba nu. Tenda umanya Mukamba aumeteva. Mukamba umiyekuwa umiyenteneniki na bayo bandu wayatonya kwikala. Aendete kwikata Mukamba ya Eva aende na kwikata kwa oyu ni sindu ila taile kutha tinene muno. Makuli omuanza. Ndiri wa kilunguki cha Thuva wa Mukamba. Meta wa makuli omuanza makuli omuanza. Me ukoni na maisha ma kila mundu. Yu onakwa naku. Yeah. Twenda kutetheka maishani. No mpaka tuambe kwikulia ithi nithi a. Twimanye. Nithi hao. Niketha ndenamba kwamba kwasia ningu ikona. Yeah. Nambe kwikulia do I qualify. Nina ilite kwikondusu. Good. Emba ni kindu kwikata kithuku. Nikulie nyetakwa. Nina ilite kwikaki. Nundu utayisi wiwo. Ukeeka sindu itailite. Very true. No yithia weka sindu igewa. Ni makidono nekio. Yeah. Anu maze iye makidono ndeko. Ndeka kindu cha mthembosu. Yeah. Na pe kindu tona kwika. Anu makaza kibwata cha makidono. Yuthila tukwambia kunena Mukamba niwe o. Mukamba twatia kithio kila cha Mukamba. Mukamba ithiana kithio kila cha ina yuti. Nundu umana mundu ai pakuvi na muyuti kana aingaliko ya muyuti. Thila ukuona nzaiko ila waikawa. Okay. Nundu nzaiko ya nengiwe Abalamu peke yake. Andu alangi bewa Abalamu anoa malaikawa. Abalamu niyo wambia nzaiko. Okay. Na nzaiko ya Mukamba no nzaiko ile ratialasa. Yu nzaiko ya Mukamba na nzaiko ya Mukulu siye kipata kwa nyuno. Yeah. Nundu mwikuyu aika kibisi kimaniri cha ima. Lakini Mukamba ndaika mundu wa ima. Aika mundume atuike mundume. Akwate musingi. Na yambi ya esi ni mundume. Ndakese kwibubwanisya kuyolo. Yeah. Ayambi ya bake kanini ni kaikwa. Na hicho kwiananangai mwana ke ailite kwa kwena matuko nana. Yu thilanga iwokie kwikia utianio na huu ni wotianio twaite kwithia tuitabane tukasi ati. Huu ni wotianio wa Abalamu na ngai. Yu makidona besi ndu ile tuteka. Yeah. Tuitonoma na umo wa Mukamba kana Mukamba no. Yeah. Tutewalika katika history. Yeah. Na history nundu ni abubwaniwe. Na abubwaniwe nao. Abubwaniwe nandu meta wa asungu. Yeah. Nundu musungu ni wokie ethia andu established. Andu mejisi. Andu mesi uni wo. Yeah. Andu meo manakula mumaumitira kula maendete. Yeah. Andu meno sumbe. Lakini nukotondu mundu ni wenda mundu atuike ngomba yake. Mwanangia history yake. Oh yeah. Nundu wona history yaku ya thela. Yuto munthi uke kwa undu ukolwa nikola umite. Ukolwa imwana wao. Ukolwa imume wao. Ukolwa withe wao. You atuika useless. Yeah. Nundu ona ndu mapetela. Duke bayu nduke anisa nundu ndwejese. Yeah. So musungu ila woki Africa. Ito aite kuthia twese ati. Yeah. Pa history ngo
duniani bewela Bibiliani tutenamba kosa Biblia tebuku yake beba nitwa ite kwamba kosa history la ibo nundu be kindu kimwe magidona twa ite kwetekela history the census history ni somo ita census nundu inene akila kinekekie humundi payundu batwikeka ukatwika magidona ndasya wanikibetikela cha musiki kithe kikeiliata mutumio swethe ailiata kwithe kwa kikiata ndona kwithe wasi yokutemo bango lakini history ndika ema kwasi magidona ni wasiwe nasiwe bindani matukwa saasi anondo na pana nikibetike na ebindena dilatu unene asindu itu yasiata tuyasia mukamba aina connection na Muisraeli mukamba aina connection na Muisraeli ni batone kawithie mukamba ai Muisraeli nangu tabia itumi you dilatu unene ya mukamba ndio konde kito kote tofauti ukethia ningwenda makidono mane ekana na bisa isi kwa kitiwa cia Yesu kangu tabia bo ubo ula wawo dunia yumita kwa mundu umwe kuyana twatia historia ya Biblia tio twetikila niongu inewo mundu la wombi wambe ni Adamu Adamu choki konde chake chabwata tutena bodi na nicho kitumi twaite kwithia tukithigwia ngulu nundu asungwa chuo ndema kiti yake konde cheo kwa kweli moka mamanda kula kuonekie mabindi mandwala aku maidhi wa duniani mabindi mandwala ko moneka Africa and you know ni wezi very true the oldest men skulls ile sionekie mabindi mwitwela matoa moneka gino mundi palibinda maoneka India gino mundi baiba maoneka Israel maoneka America na England moneka Africa ni kwasiata ni kwasiandwala mambe maiku Africa yitu inena chutu asiati choki konde cha mu Africa kiliata kikonde cha mu Africa kile kikonde kila cha wombi ni twese yomba so wawade womba kidhangathi kana yomba wa nandaka nzio ndakele tubika kumba nibiba nesu yomba leta wa yomba na yomba yu yitu ni baya bebwa yuwe ni wombe tekali ikali yomba na muthangola wa kwenu lakini wa bebya ndiye alioka peki ndu tukwita climate change na climate ni ki affect ya ando you the farthest you go from equator all omuno wa thikuma equator no wo kikonde cha kucha thikwithia ki affected ni climate nundu kundu kungi ni kuthithumu no pio ukesa kwithia melamine ni kwa melamine ni sisi obasa kikonde melamine yitu asoma ki science ki melamine kikonde cha mundu kyo kisoba gwa ni melamine na melamine sia mundu mwiu ni capital S na B's capital melamine sia mundu mweo ni minus ni lower lower B na lower A na lower B ni kwasiata kikonde chuchake choka nundu wa kwa ingredients sia sua kana sia nzebe ilaga ito tumo kikonde kithia strong na icho wona moka ku maekalanga makambe yakuya niwo nundu ku sua ni masai 12 kunzebe ni la ilete ku kila kindu chonze kila tutumia ni natural you ukasisi ando hiyo alama endie nza wa Africa maende na kweuba you maana ndio mituki 19th century endo sisi the black Americans amwe kwanza maende yetu kasongo niki nukwithia kikonde chende o chaitie bina odo twaze ayo muthangola wa kwenyu ibindela umaua imande kia fertilizer nikwithia muthanga wa ina binya lakini oyu twende twaitie bina o mundi ukaimai ya fertilizer nduketha kindu nundu muthanga wa thelile binya sila tu nene ya kikonde cha mundu ni waite kwithia wisi kikonde cha Muisraeli ini nyango tabia ta bishop cha bwanene na cha Mumisri kikonde mukisia cha Muisraeli cha bwanene na cha Mumisri engole niki
zila ana ma Yakobo mathoicie mwana nya wita Yosef mamuthoicie Misiri Mathiu latia leuku malelo mumananiki ni kwithia ni mabuane na Misiri na nundu anena ki Misiri no ta yu kailikana ne kuyo no kambione na ki tuimana kana we mukamba niwo ngekuyo wakamba maitu ngekuyo akambione na kikamba dizio ando twekalite mutu asia izio ahano akamba ne thio yo Israeli na Misiri ni mabuanene ito educated nde siana siano na monde mai within the same climate na nicho kuona ibinda ya mundu kwetwa Yesu Kristo asiawa nundu elote ni wenda kuwa Yesu aendie kubithwa Misiri utono bitha musungu Afrikata Yesu aendie kubithwa Misiri ilaje ile mtani ya Afrika ndana atwa wa America ndana atwa wa India ndana atwa wa Ulaya Europe no kwana no somi waku na uwe waku Makedona no bithe musungu katika tu ando hiyo ona withi ya peno ito mwase kukwimo wau kukwima anakeka mo wau ando ame serikali ni mwe Misiri ayungu wa Rome Israeli yungu wa Rome then colonized ni serikali mwe ya Romans pe undu vatoneka mundu mweu aimando ni serikali oyenu akabithwa kwenu o yuwe onuruto no kwasa muzungu tukayubithwa kamba no kelia DC dio chief mutu indana babe pe kikonde kingi kitu lakini undu andwani mabuanene zilamo kie madhami ya Misiri pai mundu wa suspect kanati a Misiri na hicho kitumi dhini wa history ya Israeli ma kwatwa hivi na maenda au mandoteze Misiri mekio kukila niliose na manengwe nthi tezo nundu kuti kwa matwa na hicho kitumi tukalika Bibiliani tuchambwe Biblia tute utabania no isithi inola twina wo mwingi nando kutabania kila matesi nundu mundu no ethia kasome matuko 3 na 5 chumwa na yuka jaza ni na wito na itabanya kindu tesi na nundu akutabanya kindu tesi ai achasiando ayasiando na mundu aasiando unitu yambia kwa senisa ni satani ekangu tabi kwa ngai satani atomi wata musikali wa prison ni mali ya ngai oyue ndi mundu muima na ndio sema ndo oyu kethia uyika makosa baya musikali wa prison nwako kwate musikali wa prison ndakwata mundu kimeo ndetikilitwe kukwata mundu pe musikali wita utumishi kwa wote utumishi kwa wote niwe mundu la osiasia kilo kwika day to day wakuya muwa niketha mundu no akatwika ni riski kwa mugo wandu alangi eka kumwa akatoa station akanenga ndo kwa moko ni ma OCS ya wake ni kwizukisha mundu ama nwekana ni kweli ni kwaisi andu mugo kana ni kuilelwa OCS ewe mundu no ni dena kitumi cha utoa kolokoloni na haki ya munenge police bond na hivi na free so utuye mukamba nivatonyeka akethiwa ni part ya Muisraeli nundo mukamba history pala yose la mukamba ya mose la Libya Northern Africa kwa history hiyo ila nikite ni mwana historia na ninda bitie mukamba na nandikite bukuita wa umo wa thina wa mukamba ana akamba in the Bible na ini eleti akamba nesa na ni ngwiwe nje nda kumtabya mukamba mane we niwe nundu mukamba ateyisi akeyosoka na kakuwa na ini mbailengi na katumiwa na ini mbailengi niwezi mwitu mwanake uteyisi akusawanake mwitu mwanake uteyisi akusawanake imanishara ti mwitu ndesi kanati kwenda wendawa ni wanake wake okusasiano tipa imundu withi ai mwenda lakini eka ovilando kikamba kila chako vila ni ukisi aibota andu mundu yani yes the landless she has killed you ni wakuwa ni wa uvota ukitha
onethe andu na bina onena nake we musia isi onate we kulia ni katanga mkwata yeah nundu wake ti kwithia no mwenda lakini uwanake ni wokusitie no tolondo yu mundu ina kinengo uteyesi amina wani kinengo mundu ina kinengo na ndeyesi amina wani kinengo yu ukethia we mutongo na ndwisi and kutongo sia withia withi kubwa tongo yi no ithi kunena sindu kuyanza ite kueleka nundu nikuwa ni waito nena wana kutwika ndwisi waito nena ki no kiyanangi na mwiso witwika mumaitha ngina wandu ala mako nundu walika katikati wandu wendo monia kila utesi na ndu kisinesa yuko unia siati mukamba ateyisi abwa mwetusu mwanake abwa mundu su mudhi utesi kana mudhi amina wano dhui wake mudhui uteyisi kana ni mudhui amina wano dhui wake na icho kuona yu nutono kwa tambesa lakini uteyisi withiba yamba no chesa tupewe vile tulivyo nilona manda yoweka waumie kwenye nundu athina actually ni ndabaza mukamba jase pa yi mundu wa uma ko manza wia wia watie musi kila ja kwetie ko ni mbeza wokio manda mbeza ilovia ma ilovia ka kemba ni wia wanzimba watie musi wia wandizi watie musi wia wa mwako watie musi wokie ko manda kindu kila kiunenge plus kwa kwata mbeza yuko ila tu nena mundu uteyese Piasia mundu teyese ni mundula we maishani make ndamba kwikuwa ndamba kwithimana yu mukamba ni waita kwamba kwithimana kidu jambe mukamba ni we mundula wa special dunia neno Goliata hata yuto kasome buku ni ya Isaia kilungu cha 18 yonde nene mukamba Inata biza kamba ngimambia Biblia ndimo kamba. Nundu twakenge kie Biblia nene ya obo asungu. Biblia ni nene obo asungu. Biblia ni CV ya ngai. Biblia ni CV ya ngai. Biblia ni CV ya ngai. Ya ukonya ngai no. Aumie ba. Aendete ba. Ayoka kwikata na thukumie na ndwata. Nikeza you apply this CV ni akuona ni kila wikite. Huyu kubika kila wikite. Nikeza wathika buyu wa apply kila ukwitia. We ndaki. Nundu CV ndi the law to apply it. Ngai apply kuthukuma na mundu. Kulia nulo tono mbikia tukathukuma nake. Nusu tono ikia mwana wako la natumie aketikila nina nenganie kinengo. Aketikila kinengo tu na kwanga ambia uthukuma nake. Yila tu neno boa mukamba. Tu neno boa mundu wapata mono duniani. Mundu umundu tuyiso bikia baya auke osungi wa mukamba. Makidona kibindi niki mukamba no kwemana na mukamba kemana ona ndesa kweje guyate na ndesa kwema kusebya ndila wikala nundu bayindi nzio kazi ya mukamba tiamba ha kuvika bau muthikisiani asinitamanya tumeteva odo penda sindu mbingi muno muthikisia tikwisa kuelewa at least twethwa umundi twamanya yo mukamba no na twalewa muthikisia maundu mekithukangania kukonia nthi ya Libya kukonia Israel rutwatheye kuma otha wiku ya Libya twesela Chad twatheye mpaka DRC na twakilanelia ngaliko ya Tanzania twamuma Tanzania twokio kilanelia Taita Taveta na twalika Kenya chuma ni ichu kite muthikisia tikethwa bado tiende na umanyambenge kukonia ithie akamba ni au oendu twetha tase muthikisia ukithwa na ikulio woni kana ujenda kuelea njombeange muthikisi kukonia kilungu kitu cheu vandhini wa mitambo ya Adhiani FM kilungu cha dhuva wa mukamba nonene na kwa kumandikia utumani mukuvi kana SMS na uimetuma nambani ya inya ile kenda ile ndokoro muthikisia ni kunena na kwandhini wa mitambo no ya Adhiani FM mandikie utumani mukuvi na uje utuma nambani yitu ya utumani mukuvi kana ya SMS ya inya ile kenda ile nikenda tiende na ukwatiania kwanzia ila ya ilite lilikana ndani wa kilungu kicha dhuva wa mukamba balti kuthati nene ya maundu mekithukangania meokonia ithie akamba tekethia wa na mweni ndani wa studio wala masito make watumanyithia ni Bishop Dr. Gerans Wamanzi tunangelelia namba ya simu kwa muthikisia wonde utanya kuthwa agenda kuelea njombeenge kukonia dhuva wa mukamba
as auntie. Nengane namba yako ya simu. Namba yako ya simu ni pathei Monza ile kenda ile ina kenda ile imwena na no so ndramaniye kesongwe tawa 0722 49 22 18. Niona namba yako no nenye la pathai ndukangu ne please call me. Mukonesi mulike na withie ne wakuelenja mbenge konia thuva wa mukamba otwende na kuelesia vandhini wa mitambo ya athiani nasi namba yake ya simu ni noti Monza ile inya kenda ile imwenyanya isu ni 0722 492 218 etwa Bishop Dr. Manze nende himuthikiste noti kuithana na kendri wa kilungu kiene wati kuenda na kuelenja mbenge kokonia thuva wa mukamba na nginya chumani chukite mukisia masa wangi otaya nyeneta wa McDonald wa Mathio na ni kuendea kwithiwa na kimio.